Woi, pada lapar kagak? Gua mau lapar nih, mau pesen GoFood. Gua mau pesen burger. Kalian mau apa? Mau dong, gua mau pesen pizza Gua juga suka yang western gitu guys. Pizza rasa keju. Kalau gua mah suka yang tradisional guys. Gua mau pesen jagung bakar aja ya guys. Pesan satu aja guys. Wah, ada orderan nih, beli pizza, burger, sama jagung bakar. Oke dah, let's go. Aduh, si abangnya lama banget ya. Gua udah lapar banget nih. Gua udah ngiler pizza dari kemarin-kemarin. A few moments later. Rumahnya di mana nih ya guys? Kayaknya yang ini nih guys, yang pagar putih. Gua masuk aja dah. Assalamualaikum, GoFood. Waalaikumsalam. Abang Gojeknya udah datang nih. Alhamdulillah makanan kita udah datang nih guys. Nih pesenannya ya bang. Burger, pizza sama jagung bakar ya. Makasih ya bang. Oke, sama-sama. Akhirnya datang juga nih burger. Gua lapar banget nih. Gua makan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Hap. Nyam 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 nyam. Alhamdulillah, warak. Kenyang banget nih perut. Udah gendut banget nih perut gua. Alhamdulillah, kenyang juga nih makan pizza. Nikmat bener. Jangan lupa ya, yang suka video ini silahkan like, share, dan komen ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya guys. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya ya guys. Bersama